Dobro jutro ljudi, dobrodošli. Evo nalazim se u svom Audiju. Mnogi ste me pitali privatno, Juka, dokle je vozačka, kako ide vozačka, šta je sa autobusom, jesi položio, bla bla bla, i mnogi od vas nažalost sjede na ušima. To traje do sredine augusta sve. Ja sad tek sam se jako zalaufuo, objasnit ću vam sve u detalje kako šta ide. Uglavnom sad idem na pretposljednji dan IHK predavanja. Šta to znači? Znači da sam 7 dana, odnosno 6 dana, jednu sedmicu, zadnju IHK, znači kad sam radio prije 2 mjeseca, propustio i bez toga ne mogu da polažem IHK. A IHK polaganje imam, danas je petak, a IHK polaganje imam sljedeće srijedi. Malo ću vam pričati i o učenju i o svemu, ali prvo odo natočiti gorivo, pošto sam na rezervi, pa da možemo ići u Freiburg, odnosno da mogu ići na IHK. Natočio sam gorivo, u žurbi jesam, ali nije to toliko strašno. Pričamo malo o, kako se zove, o generalno o polaganju za autobus, kako to sve ide. Zapravo ja sam mislio da to meni nekako predugo traje, ali to je sve taman u tim nekim, jer ja realno, nas ima 30 tamo, 40, nemam pojma. Ja računam i kamione i busađi i sve živo, znači svi koji polažu. Tako da uvijek voziš samo 2 max 3 časa sedmično. Znači 2 max 3 časa sedmično. Ja sam odvezao do sad 25 časova. Ukupno sa IHK. Sad ima tu raznog kalibra kod nas ljudi što polažu. Ima ljudi koji su položili u nekoj od zemalja i vozili bus. Ima dosta Ukrajinaca koji imaju položeno, ali moraju sve na novo. Ima, kako se zove, jedan momak iz Kosova, mlad momak, ne znam da li ima 20 i kusur godina. Njemu su priznali vozačku za bus, ali mora da polaže kod 95, odnosno IHK. IHK vam je kod 95. Sad smo na IHK, baš ležerni, opušteni, pričamo opuštene teme, razumiješ, nema više znaš, ko prve i druge sedmice, samo gledaj, uči, upijaj sam IHK, odnosno kod 95, to polaganje nije teško, 50% moraš da i snimat ću vam taj dan kad budem polagao. Dobro jutro. Napolju je livada i cvijeće koji izađe, kajati se neće. Trenutno se nalazim 100 km od kuće u Offenburgu. Sad ću da polažem IHK. Evo IHK zgrade. Tu je zgrada IHK. Za sve koji ne znate, trenutno se nalazimo u Offenburgu. Učim od nedjelje aktivno. U nedjelju sam sva pitanja ispucao i uradio sam 8 testova. I sad u 9 sati imam termin bukvalno za 20 minuta. Da položim. To je to. Pa ću vam sve kasnije objasniti kako je prošlo. Položio sam ljudi. Evo ga. Normalno, položio sam. IHK je riješen. Velika je to muka vremenska. Ovako uopšte nije teško. Objasnit ću vam u autu. Uglavnom, zamislite, od 60 poena 58. 97%. Ili sam pogriješio, ili sam uglavnom 2 punkta nisam uzeo, ili sam pogriješio pitanje sa 2 punkta kompletno, ili sam 2 pitanja sa 1 punktom, odnosno sa 1 poenom. 97%, brate, 97, nešto posto. Papir nismo dobili, dobijamo kući. 58 poena sam osvojio od 60 mogućih. Sve mi se pitanja onako posložila, koja sam, bukvalno sam završio, imaš sat i po vremena, ja sam završio, koliko je sad sati, sad je, za 20 minuta sam završio sve. Drugi sam usto, jedan je prije mene završio, ja sam drugi. Uglavnom, IHK iza mene. Konačno, moram se još išat da proslavim ovo sad sve. Drago mi je što sam taj kod 95 prošao. Vremenski je to naporno bilo. Mjesec dana predavanja, 600 minuta vožnja busa. Znači 600 minuta, odnosno 10 sati sam morao da provedem u busu samo radi kvalifikacije. Znači,
ovi što imaju položeno za kamion, a hoće za bus, oni moraju samo sedmicu dana da idu na IHK predavanja i moraju, ja mislim, skraćeno, sad slagaću vam 150 minuta, 300, 200 minuta, nemam pojma, da voze bus. Uglavnom, ovi što nemaju nikako, što imaju samo B kategoriju položeno, oni moraju da polažu, odnosno moraju da kvalifikacijske sate, znači 10 sati i 600 minuta vožnje, to je nekih 13-14, ja mislim, časova. E sad, koja pitanja, mislim, ja sam položio 97%, diže ego, diže moral, zašto? Zato što postaviš se situaciju, da je trebalo onako više da se čovjek trudi, da zapravo prolaznost sa više poena treba da bude, i tad bi položio, razumiješ, to je mnogo dobra stvar. Ovako 50% ti trebaš tehnički bodova, od 60 trebaš imati više od 30. Znači 30 ili više moraš imati poena skupljenih, ja sam imao 58. Naš ego boost, bukvalno aura plus 800. Šta treba da se pazi? Znači mnogo je jednostavno kad je u pitanju IHK, pitanja sa jednim poenom, samo jedan tačan odgovor, multiple choice pitanja, pitanje sa jednim poenom, jedan tačan odgovor, i pitanja sa 2 poena, gore piše, znaš da su automatski tad 2 tačna odgovora, što je mnogo dobro ako si pod nekim stresom, pod nekim dejstvom, ali ja sam sad bukvalno završio to za neki 20 minuta, tako nešto, 20 minuta. Login i sve trajalo je oko 5 minuta da se svi loginuju. Negdje 15-20 minuta sam završio sva pitanja, drugi sam završio, hvala Bogu. Zahvala i hvala pripada uzvišenom Allahu što mi je dao, ipak sam učio, bukvalno otvorio aplikaciju u nedjelju. Znači, bukvalno otvorio aplikaciju u nedjelju da učim pitanja. Prije toga sam odradio jedan test i bukvalno sam položio na knap. Tako da, mnogo dobar osjećaj, kiša je sad na autoputu. Šta je još bitno kod IHK pitanja? Učite, znači svi koji polažu za kamion i za autobus, učite bukvalno najviše pitanja o kočnicama, one su mnogo bitne. Da znate sve o kočnicama, ne samo da uradite IHK kako treba, nego da kasnije možete da znate ukoliko se u različitim situacijama i da izbjegnete neke opasne stvari kad su u pitanju kočnice, znači teme o retarderima, odnosno sad ne znam, pošto sam sve učio na njemačkom, ja ne znam sad to sve da kažem na našem. Znam da je retarder univerzalna riječ. IHK je mnogo bitan, ne samo iz da položiš da znaš kao nešto, nego iz praktičnog dijela dosta stvari te pripremi na neke situacije i ideš se korak po korak. Zvuči, kad dođeš na IHK prüfung za sve koji će raditi IHK, ili taj kod 95, sad ne znam kako se to radi u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, nemam pojma, ali uglavnom za sve koji to rade u Njemačkoj, to će biti odjednom će ti izgledat kao puno informacija odjednom, ali sve to legne, zato što imaš dosta vremena i moraš bukvalno dosta vremena da investiraš u to. Ne generalno učenja, ali i predavanje je učenje, tako da znači, iskreno mislim, prosječno inteligentna osoba koja prisustvuje predavanjima samo i pomno sluša, a zna njemački, mislim da može da položi bez problema, bez da uči, mislim. Ali to ne znači da ne treba da se uči, nego želim samo ljude koji misle da ne mogu, da ih ohrabrim, razumiješ, pošto je to stvarno jednostavna stvar. Što se tiče teorije same za kategoriju D, tu moramo imati respekt, zato što tu bukvalno ne smijemo praviti puno grešaka. 10 negativnih poena, ja mislim, maksimalno, tako da treba tu imati dozu respekta i malo više učiti, ali isto mislim da ću, pošto svake srijede mogu da se prijavim na prüfung, problem je što im trebam 10 završenih još teorija za D, bio sam tamo 16 časova
imao sam 16 časova, a moram još 10 za D kategoriju. U pitanju je večernja škola i onda teorija i to je to. Onda sam, kad položim teoriju, gotovo je sve. Proefauftrag za TÜV, odnosno sa Behörde, kako se to kaže u opštini, oni što ti daju dozvolu da dobiješ uopšte vozačku, to je sve završeno, papiri su mi stigli, znači bukvalno tehnički ovaj mjesec, odnosno juni, završavam sve. Ovaj mjesec, odnosno juni, završavam sve stvari, znači što se tiče teorije, i onda samo imam još vožnju i povaganje, to je to. Kiša jaka pada, vozim neograničeno, ali vozim oko 120 i držim rastojanje